Таваккалова Сабрина Назриевна, баранда ровӣ ҳастам. онҷо раҳму шафқату меҳрубонӣ ба кор намеравад. онҷо ва он вақт ҳама бераҳм аст. кай ва дар куҷо? ман фикр мекунам ки дар ҷое ки кор мекунӣ, корро ба уҳда дорӣ, масъулият ҳис мекунӣ, бояд ки аз ҷониби роҳбар раҳму шафқат набошад, то шахс масъулиятро ҳис кунад. инсонҳое ки хеле мағруранд ба фикри шумо чиро тамоман намедонанд? ба фикри ман ҳамон нафарое ҳастанд ки дар зиндагӣ аввалан барои ягон корро ба даст овардан кӯшиш надоранд, ғайрат надоранд, ба ҳамин хотир онҳо такаббур мешаванд ва ҳама вақт аз ҷониб ба дигарон ҳасуд мехӯранд. ҳамин нафарон ҳастанд. чаро мо қариб ки наметавонем меҳуни волидонамон андоза гузорем ки кадомеро бештар дӯст медорем? албатта ин падар, яъне ки падар модарро дар назар доред, ки модарро зиёдтар дӯст дорем ё падарро? чунки ҳардуяшон нафароне ҳастанд ки ғанимат ҳастанд барои мо. ба ҳамон хотир мо наметавонем байни онҳо гӯем ки мо зиёдтар модарро дӯст медорем ва ё ки падарро. ҳарду як. падар сиёсат дорад, модар меҳрубонӣ дорад. ҳам дар зиндагӣ сиёсати падар ба кор меояд, ҳам меҳрубонӣ модар. шумо он корро ҳатто бар эвази пули зиёд ҳам анҷом дода наметавонистед. кадом корҳоро? рости ман ҳамин саволи шумо дар ҳамин хел ҷавоб гуфта метавонам ки агар ба ман миллион диҳанд барои тарк кардани ҷои зист, ватани худ, мисол миллион пешниҳод кунанд ки рафта дар дигар давлат иқомат кун, зиндагӣ кун, мумкин ҳамин чизро ман рад кунам. ман ҳеҷ гоҳ худамро тасаввур карда наметавонам ки ман дар ягон ҷо дар ғарибӣ зиндагонӣ кунам. ва нафароне ки муҳоҷир ҳастанд, дар дигар ҷойҳо зиндагӣ мекунанд, албатта ман онҳоро хеле хуб мефаҳмам ва дарк мекунам. чаро худованд виҷдонро ба баъзеҳо додаасту ба баъзеҳои дигар не? чунки бисёр саволи аҷоиб. медонед, зиндагӣ якрангам будан он қадар хуб нест ва шавқовар нест. албатта мо бевиҷдонҳоро дида баъзе вақт яъне ҳисси раҳму меҳрубонӣ ҳамин чизо дар дили мо пайдо мешавад. яъне адабро аз ки омӯхта мегӯянд? Аз беадаб. ва ҳама агар ба виҷдон бошем, ҳама инсонҳои хуб бошем, зиндагӣ маъно надорад. ба ҳамон хотир бояд ки ҳамин гуна нафарро каму беш бошанд. кадом тағйирот дар ҳаёти инсонҳо метавонад ки даҳшатбор ва ҳатто марговар бошад? шикаст, албатта. вақте нафаретро мешканад ва ё ки марги ягон шахси наздиктаринат, ҳамин чизо худашам ба монанди саволи гуфтед, марг баробар аст. марги шахси наздиктаринат ва ё ки хиёнат аз ҷониби шахси наздик, нафари наздик. он хислати инсонҳо ҳатман аз маҳалли таваллуд ва зисташон вобаста мешавад. кадом хислат? албатта ки тарбияи инсон аз волидайн, аз оила сарчашма мегирад.
و امروز ما به وای رسیدیم هر چیزی که ما رفتار کرداری که در کوچه در دیگر جاها نشان میدیم این همش نه از مکتب است نه از دانشگاه، همش از عائله سرچشمه میگیره، سرچشمه گرفته است. و البته که مردم دهات از شهر به کلی فرق میکند، از محیط از زیست وابستگی کلان دارد. اگر همون چی را از شما بگیرند زندگیتان معنی و رنگ و بوی خود را گم میکند. چی هستند؟ من فکر میکنم که اگر مثال یگانه چیز رو از من گیرن، اگر سلامتیم رو من از دست دیم، من فکر میکنم که من معنی زندگیم رو گم میکنم. وقتی سلامتی باشد دیگر همه چی رو آدمیزاد به دست آورده میتواند. یگانه در همین حیات سلامتی رول اساسی رو میبازد. شاید ما آدمان با همون سبب 200-300 سال عمر نمیبینیم. با کدام سبب؟ خب از روی تاریخ گیریم آدمانی پیش چند عصر پیش چند صد سالی عمر میدیدن. چرا امروز آدمان 80 سال نه زیاد کم هستن نفرانه که 90 سال عمر میبینن؟ من فکر میکنم سبب این همش پیشرفتن علم و تکنیک. پیش آدمان در کوهستان زندگی میکردن، هر چیز غذایی که استعمال میکردن تازه بود. مثال میگیریم شیر، هممون سبزیجات و میوه‌جاتی که استعمال میکردن همش طبیعی بود. حالا چیزی که ما استعمال میکنیم البته که در ترکیبش اون چیز شیمیایی دارد، باید چی میوه است و غذا است، همین چیزا البته که به سلامتی ما ضرر میرساند و همین نمیگذارد که ما زیاده از 100 سال زیاد عمر بینیم. همچنین من فکر میکنم که خوب است که نه 70-80 سال آدم عمر بینن، تا 100 سال عمر بینن بسنده است، برای که 100 بالا الکی آدم خودش به قدر میشود. بعد فکر میکنم اهالی در دنیا آدمان زیاد میشود، ممکن که آدم خوری شود. به همون خاطر این خوب است که کمتر عمر بینن، تا 100 سال بینن بس است. چی است آن که به نظر شما اول دارد و آخر نه؟ اول دارد و آخر نه؟ راستی نمیدونم چی باشد اول دارد. خیلی هر کاری میکنی هر چی اول دارد آخر هم دارد، لیکن سوال اول دارد آخر نه. من قشنگ میدونم که هوا مثال بلندیش آخر ندارد، آسمان شاید همین باشد.